Incwadi yaJuda. Le ncwadi iphuma kumnakabo Jakobe longuJuda, sisebenti saJesu Kristu. Iya kulabo lababitwe nalabathandwe uNkulunkulu longuBabe, labalondolotelwe Jesu Kristu. Ngithi akwanze kini umusa nekuthula kanye neluthando. Bathandzekako bami, bengitimisele kutsi nginibhalele ngikhulume ngalensindziso lesihlanganyele kuyo. Kodwa ngibone kunesidzingo lesimatima sekuthi nginibhalele nginikhutsate kutsi nilwele kukholwa lokuphiwe bantfu baNkulunkulu kwaba kanye kwenela sonke tsine lesibakhe. Ngobe kukhona labangene ngekunyelela ebandleni. Imibhalo kadze yasho ngalabo bantfu kutsi bamiselwe kubhujiswa kwaphakatsi. Abamesabi uNkulunkulu, sebaguculele umusa wakhe bawenta siyalu sebugwadla nebuphingi. Baphika Jesu Kristu, iNkosi yetfu, lekunguye yedwa umbusi. Nome nidati tonke nje letintfo, ngiyatsandza kunikhumbuta ngato. Inkosi leyabahlenga baka-Israyeli ngekubakhipha eGibhithe yabuye yababhubhisa labo labangazange bakholwe. Nikhumbule phela kutsi netingilosi letingabugcinanga bukhosi bato ngekushiya likhaya lato watigcina ebumnyameni tiboshwe ngetinketango letingasoze tikhunyulwe. Letingilosi timele lilanga lelikhulu lekwehlulelwa. Khumbulani futsi iGomora neSodoma nemadolobha labekakhelene nawo. Bantfu balawo madolobha nabo balingisa letingilosi. Emadvodza abelalana odvwana ngendlela lengazange seyibonwe nalephambene nemvelo, ehlelwa sijeziso lesimatima, umlilo longacimeki, aba secwayiso. Benta njalo-ke nalabantfu, banemibono emaphusheni abo, lebenta bahlazise imitimba yabo. Abafuni nekuyalwa yinkhosi, bayawedzelela emandla aNkulunkulu, betfuka netidalwa tangetulu tenkhatimulu. Ngisho naMikhayeli, ingilosi lenkulu, mhlazane abangisana naSathane ngesidumbu saMosi, akazange asayikhiphe inhlamba kuze amehlule. Nakusho nje kwaba kutsi inkosi ayikukhalimele. Kodwa labantu betfuka nome yini labangayicondzi kahle, kantsi letintfo labativa ngekwemvelo yabo njengetilwane tesiganga ngito-ke letintfo letibabhubhisako. Maye kubo, ngobe bahamba ngendlela yaKhayini, bagijimela ekwedukeni kwaBhalamu ngenxa yemvuzo. Bahlubukile njengaKhora, nabo babhubha. Bayanonela ekudleni kwenu kwebudlelwane, bate emahloni ngekumita kwabo. Babogibhela kwesabo, banjengemafu lapheshulwa ngumoya, abe wona ate imvula. Batihlahla letingatseli titselo, ngisho nangetikhatsi tato, tihlahla letisushulwe netimphandze tato. Yebo, batihlahla lesetafa. Bantfu labanjena banjengemagagasi elwandle, bakhephuta emahlazo abo. Batinkanyeti leteduka lesetagcinelwa bumnyama bebumnyama baphakatsi. Enoki, lowesikhombisa esitukulwaneni sa-Adamu, wakhuluma kadzeni ngalabantu watsi, iNkosi iyawufika kanye netinkulungwane talabangcwele bayo. Iyakwehlulela bonke bantfu, ibajezise labo labangamesabi uNkulunkulu. Iyawubajezisa ngenxa yemisebenti yabo yonke yekwedzelela nekungamhloniphi uNkulunkulu, nangawo onke emavi lamabi lakhulunywe ngaye toni letingamesabi. Labantfu laba bati kukhonona nje nekusola yonke intfo. Bahamba ngetinkanuko tabo letimbi, bayatigabatisa, bashaye ticetse, khona kutawuphumelela bona.
Noko bazalwane bami, khumbulani lokho lokwashiwa yiNkosi Jesu ngebapostoli bakhe. Bathi kini, ngetikhatsi tekugcina kuyawufika labahleka bulima, bantfu labanganandzaba nekukholwa, labahamba ngetinkanuko tabo, badala kwehlukana ngobe babuswa tinkanuko tabo temvelo, abanaye moya longcwele. Kodvwa nine bazalwane bami, yakhanani ekukholweni lokungcwele, nikhuleke ngamoya longcwele. Tigcineni eluthandweni laNkulunkulu ngesikhatsi nisalindzele iNkosi yethu Jesu Kristu kutsi ngemusa wayo ininike kuphila lokuphakatse. Nibavele buhlungu labanekungabata, labanye basindziseni nibahlwitse emlilweni, kodvwa labanye nibevele ngekwesaba, ningatitsinzi tingubo letingcoliswe tinkanuko tabo letimbi. Kuye lonemandla ekunigcinga ningete nakhubeka, kuze aniletse ebukhosini bakhe nite licala, nitfokota kakhulu. Yebo, kuNkulunkulu lokunguye yedwa, umsindzisi wethu ngaJesu Kristu iNkosi yethu, akube ludumo nebukhosi nemandla neligunya ngaphambi kwetikhatsi manje naphakatse. Amen.